Uyakhumbula usanda kusindiswa even kwi-TV yakho wawuhlala ubuka intshumayelo ubuka ilokhuza music wawuhlale uzwe kuthiwa imvuselelo ingapha iBhayibheli lakho lalihlale liredo kuze uNkulunkulu sahamba isikhathi engathi ungamthinta lo sethuza lo sahamba isikhathi sahamba isikhathi kukhona nje uma ngishumayela bathi hamba mnyaka njengoba ngishumayela nje babhizi bathi hamba mnyaka kanti kwenzeka ngenxa yokuthi kwakuthi in the middle of the night uzwe isandla sikuthinta sithi vuka umemeze igama elingaphezulu kwamagama wonke before kuphuma ilanga kwakuphuma wena empedeni amandla kaNkulunkulu ayehlala ehleli phezu kwempilo yakho angazi noma uyasikhumbula leso sikhathi uthi mfowethu lento engiyitholile inamandla iguqula ingqondo yami nesinqumo sami esasithi akekho uNkulunkulu sengithi ukhona manje sengithi ukhona ngubhalela nje wendoda ngoba khona lento fisa sengathi ungathinta omunye uthi khona lento sasigugela kuyo sangena sibancane ikhona lento kuthi kwesinye isikhathi uzwe ukuthi isima sivumi kodwa uzwe isandla sikuthinta usuthi riphoko shataba morobo shakabane ngenxa yokuthi ikhona lento yabona nje uma ngikhuluma izifo ziyahamba ezamsendekile kukhona iminyanga evulwayo nje ezingimi khona la ngizwa amandla kaNkulunkulu egcwele kule ndawo mande kheshiyatha